Aho neza abakunzi ba Ruco TV mugire amahoro y'Imana mwese aho muherereye ku migabane itandukanye igize inosi ya rurema dutuyemo abari muri Afrika, Europe, Amerika, Aziya ndetse na Oceania. Mwese turabaramukije tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza cyangwa umunsi mwiza wo ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026 aho tugiye kubagezaho amakuru agizwe n'ingingo z'ingenzi zikurikira. Turabwira uko imurenge hifashe kugeza aya masaha, situation y'imurenge. Hanyuma turakubitira hariya mu Bibogobogo, turakubitira za Uvira, turakubitira mu Rurambo, hanyuma turaza kwambuka n'ubundi tuje Masisi, Kisangani. Turasoreza amakuru yacu ku bihano byafatiwe ingabo z'u Rwanda ndetse n'abayobozi b'u Rwanda bitewe n'uko bagiye barenga kuri CCLF cyangwa batubahirije amasezerano ya Washington. Hanyuma aya makuru n'ayandi tugiye kuyarambura tugusaba kudakuraho urushinge rwose kugira ngo ubashe kumva amakuru yacu uko yakabaye. Tunagusaba wewe utwumvishije bwa mbere cyangwa usanzwe utwumva utarakora subscribe, turagusaba guhita ukanda subscribe kugira ngo amakuru yacu azajya kugeraho mu buryo bwiza. Ikindi kandi mwebwe mwamaze kuyikora turabashimira rwose, muri abantu b'ingenzi, mukomerezeho kandi turabizi ko natwe tutazabatenguha cyangwa tubageze amakuru atizewe cyangwa ibihuha. Muri studio muri kumwe na Runezerwa Eric, niwe mugiye kubana mu mwanya w'amakuru. Reka duhite duhera amakuru yacu hariya mu misozi miremire y'Imurenge, hariya mu Minembwe ndetse no mu nkengero zayo hakomeje kubera ibitero cyangwa intambara imaze imyaka n'imyaka. Intambara yazanywe na leta ya Kinshasa ndetse n'abambari bayo aribo Burundi, Tanzania, Angola, Amerika, Ubirigi, Ufaransa, FDLR, Wazalendo ndetse n'abashanshuro bavuye ku mugabane wa Amerika y'Amajyepfo, za Irigwe na za Colombia ndetse n'ahandi. Abo bose bakaba barashoye intambara ku banyamurenge bari hariya mu Minembwe. Murumva ibihugu birimo byose uko bingana, harimo Amerika, harimo Ubirigi, harimo Ubufaransa, harimo Angola, harimo Uburundi, harimo Tanzania, harimo ni ibihugu utobara ngo bishobore byose byizingiye muri iriya ntambara ya Kongo. Kandi bamwe barakora mu buryo bumwe n'ubundi, harabatera inkunga, harabaje kuri tele, harabagenda basenya ibyamaze kubakwa na AFC M23 twirwaneho. Abo nabo barashigiki arabaseseyiriya muri diplomasi bagenda bumvikanisha igisegeti cyane. Abo n'Ababirigi ndetse n'Abafaransa, abo bose bari muri iriya ntambara mu buryo bweruye, abandi bari mu buryo butaziguye. Hanyuma rero iyo ntambara imaze imyaka kugeza n'uyu munsi irakomeje rwose. Turamenya amakuru neza y'uyu munsi muri iki gitondo hariya mu Minembwe uko habyutse, turafatisha abantu baho, ariko ahantu hatangiye kurasa, hatangiye kuvugira amasasu ni mu Mikenke, kuko mu Mikenke ho uwo masasu yatangiye kuva mu gitondo. Ni nyuma yaho bagiye babesha ngo ingabo za leta ngo zarahafashe, ngo zagize gute, ntabwo zigeze zihafata, zaje zitwikiriye ibihu ziranyeregeta mu bisambu. Murako harimo ababembe bahariya ndetse n'abafurero baza kurasukira ahari ingabo za MRDP arizo twirwaneho ndetse na M23, ariko zabashije kubakubita zirabambutsa hariya za Biraro Mbiri. Nejo niho barwaniye umwanzi wo mu Mikenke, ejo yarakubiswe bikomeye. Rero uyu munsi yagarutse yagabye ibitero rwose mu Mikenke. Kugeza uyu munsi ko bararwana ntituzi uko byifashe, ariko ibitero byo mu Mikenke aya masaha kera byatangiye rwose, batangiye kurwana, amasasu yatangiye kumvikana. Ibindi bice bagiye bibasira cyane ni Rugezi, Nyaruhinga, Mukoko, hariya za Nyiramabuguma, za Mutunda, za Bicumbi. Aho hose ni amarembo yose bashokeramo bagahita bambuka hariya mu Bidegu. Kandi murabizi ko hariya muri biriya ibisambu bibamwo ibihu byinshi cyane. Hari igihe bamanuka mu gihu bagahita bakuka nta muntu urimo kubabona, bigatuma bagenda batwika amazu y'abaturage ndetse bangiza n'ibindi bintu by'abantu. Ndetse mu gitero cyabaye ku Cyumweru ari ukuntu bamanutse mu gihu, baramanuka rwose barenga n'ingabo za MRDP arizo twirwaneho ndetse na M23, barazitambuka rwose kure, baja kugera mu bice bya Rundu bashaka kugira ngo bahite bamanuka bafate Minembwe. Ariko ibyababayeho rwose, ibyababayeho nagahomera munwa.
nagahomera munwa rwose kuko barabateze hatashe bene uyu nguyu wo kuvuga amakuru, bene uwo kuvuga amakuru, ariko abandi bose barapfuye, abandi barafatwa bitewe n'ico gihu baje bitwikiriye bazi ko kibafasha gufata Minembwe, ariko siko byabagendeye, ahubwo cyabatayemo cyaje gutuma bahura n'ingorane n'ibibazo byinshi cyane. Akaba ariyo mpamvu ejo batigeze bongera kugaba ibitero, biriwe baruhuka ndetse bahambira inkomeri, naho imirambo yo yose bayitaye hariya. Abo ngabo nta bandi tuvuga n'ingabo z'abarundi, ingabo zo kwa Evariste Ndayishimiye zahuriye n'agasuka, zahuye n'uruva gusenya, zakubiswe n'inkuba itagira amazi kuko babonye ibihigo byababayeho rwose. Rero nuko byifashe kugeza aya masaha mu Minembwe, ntituramenya uko habyutse, ariko icyo tubabwira ni ukubahumuriza. Mu Minembwe ntihazafatwa n'umwanzi, mu Minembwe nta mwanzi uzohagera, mu Minembwe nta mwanzi uzahatura, imigambi yabo rwose izaburizwamo, imigambi yabo siyo y'Imana, kandi Imana irahari, iri mu ruhande rwacu, ariko kandi dufite n'ingabo nazo zikunze igihugu kandi zitangiye kurwanira abaturage. Izo ntazindi nitukirwaneho, ndetse na M23 bari hariya bavuze ko batazatererana ubwoko cyangwa baterane abaturage habe n'umunsi n'umwe. Rero abantu bahumure, mureke kugendera ku nzandiko cyangwa ku matwita y'abanzi cyangwa ku bindi byose birirwa bakoresha nka propaganda yo gutera abantu ubwoba ndetse no kubaca intege. Ibyo byose rwose ntimubishingireho, ntimubirebeho, kuko uyu murenge hariho abagabo kandi bazaharwanirira ndetse batsinde urugamba. Urugamba n'urw'Imana, urugamba n'urw'Imana ndetse nabo yahaye kurwanirira abaturage. Ubwo rero mwitegure kuzamanika amabendera hariya mu Minembwe ndetse n'ahandi henshi cyane, bagiye gufata. Nabyo Corneille Nangaa yavuze ngo abaturage rwose mwitegure kwakira impinduka mu bintu byinshi ndetse n'ahantu henshi, impinduka mu hantu henshi ndetse no mu bintu byinshi, mwitegure kubyakira mu minsi ya vuba, kuko ko ndabibona hano ku marembo. Indondo ndetse n'icyo hagati hari yagitekanye kugeza aya masaha, ariko umwanzi n'umundi ku Ndondo arahari. Iriya twababwiye ko yazamutse zamunanira, azamuka za Gishembwe, azamuka hariya za Gafinda kugira ngo ahite aza afate Indondo, ariko kugeza n'aya masaha ntaratera. N'ubu nyine biracyari mu migambi, kandi barareba n'ingwe, baramwiteguye abana rwose, ntabwo batinye, ntibafite n'ubwoba, ntibafite gusubira inyuma. Ariko uwo mwanzi nawe ari aho ngaho mu bice by'Indondo, baramutegereje rwose, baramutegereje neza kandi mu byishimo, kuko agomba kuza akabasigira ibyo bikoresho yazanye, kuko ibyo bikoresho twabwiye ko aribyo birimo kwifashishwa mu kugenda babohora ibice byinshi byafashwe cyangwa birimo umwanzi. Rero nihagira ikiba ku Ndondo tuzababwira rwose, tuzabibamenyesha, kuko umwanzi arahari kandi baramwiteguye, ko barareba nayo ngo atari kure nabo, ko baramubona, ko baramurangiza, muvema zibe zose rwose barazibona, ziragaragara. Rero icyo ngicyo nicyo kibazo kiri hariya ku Ndondo, tuzakibabwira, tuzabimenyesha uko bizaba bimeze. Mu Rurambo naho barabyutse uyu munsi, ariko nabwo twababwiye ko naho umwanzi yazamukanye hariya za Runingu ndetse na za Kiriba, avuga ko afite gahunda yo kugaba ibitero za Gatobwe na hariya za Muhanga ndetse na ku Gitabo na za Remera. Umwanzi nawe yarazamutse mwinshi cyane, ariko nawe nta kindi twamubwira rwose, nakomerezeho kuraje mu bintu bye byose arimo gutegura. Ariko icyo tumubwiye, Amadubu n'intare za Sarambwe bari hariya ntibazamworohera, abaturage baze guhumurika rwose, bahumure, kuko umwanzi n'ubundi ntiyifuza ibintu byiza ku bantu. Buri gihe ibyiwe ni ukugira nabi ndetse no kwica no kurimbura. Rero ntibamubuza gucura imigambi mibi, ntibamubuza kwirirwa yitegura, n'ubundi nicyo cyabazanye, no kwica no gusenya no kurimbura. Ubwo rero niyo mpamvu arimo kuzamuka agira ngo azagabe ibitero hariya mu bice byo muri Moye Plateau, aho ngaho
n'iza Gatobwe, za Muhanga ndetse na za Gitabo n'ahandi, akazakomeza aja mu Rurambo gucamo ibice bibiri, ingabo za MRDP ndetse na M23 ziri mu Rurambo ndetse bakazigabanya n'iziri ku Ndondo mu buryo hatazongera kuba ubusabane bwazo. Ariko n'ubundi nta kibazo gihari, ariteguwe umwanzi rwose. Abasore bari hariya baramwiteguye kandi bafite imbaraga zo kumurwanya ndetse no kumuhasha, kuko ntago ari abanyabwoba, ni abagabo bafite ishaka ry'igihugu ndetse bafite no kurwanirira abaturage babo n'ibintu byabo. Ngayo nguko uko byifashe hariya muri Mwaye Plateau, hariya za Rurambo ndetse n'ahandi hose. Aho ngaho naho kwarategurwa kwagabwa ibitero bikomeye bya simusiga byo kugira ngo bizabashe kwirukana ingabo za AFC arizo M23 ndetse na Twirwaneho bari hariya za Rurambo ndetse na za Muhanga, za Gatobwe n'aho ngaho za Gitabo n'i Remera. Aho hose nuko byifashe kugeza aya masaha, ariko icyo tubabwira nuko nta bwoba buhari. Ingabo ziri hariya zirizewe kandi ziza akazi, zizagakora neza rwose, zizarasa umwanzi, zizamukubita muhumure. Ibikangisho by'umwanzi bimeze nka yantare iziritse, ni benshi, ariko n'ubundi mbaci umugani ngo uburo bwinshi ndibwira umusururu. Mu mujyi wa Uvira hakomeje kurundwa ingabo nyinshi cyane, nyinshi zitegura kugaba ibitero hariya ku mirongo y'urugamba, ahari ingabo za AFC M23 hariya muri Plaine de la Ruzizi. Aho naho harimo kwitegurwa ibitero bikomeye rwose byo kugira ngo babashe guhungabanya ibirindiro by'ingabo za AFC ziri hariya. Twababwira iki rwose, baradutindiye, barimo kwitinza rwose. Iyo bari bagize vuba kugira ngo ibintu bize gusa n'ibipfungutse hariya mu misozi miremire y'Umurenge hariya mu Minembwe, birabitero ahari byagabanuka. Ziriya ngabo zirigwa zizamuka zishona imisozi, wagira ngo ni waba mu matongo ya base, wenda zagabanuka. Ariko n'ubundi ziri mu gushona, ziri mu kugaruka, inyinshi ziri mu kugwa hariya. Ingabo z'Abarundi zarashize, ingabo za Tanzania zarashize, ziraza FARDC zo ntitwavuga, n'abo ba Mayimayi ibo ni ndango nico baremewe, kuko bo bagira n'ubwoba baza bahunga. Ariko abandi ibo bari mu gupfa, ni n'ahantu batazi rwose, ntibahazi habe na buke. Niyo habaye igihu ni ikibazo, bahita bicara bakaza bakabafata aho bicaye, kuko ntawahunga mu gihu. Burya igihu kiragoye, iyo igihu ntuzubona siga umwijima, nta toroshe wotunga mu gihu, nta kintu wokwatsa mu gihu. Igihu kiragoye kugikoramo mu gihe utazi ahantu. Rero reka dukomereze amakuru yacu hariya muri teritwari ya Masisi, naho hakomeje kuba ibitero. Leta ya Kinshasa yakomeje kugaba ibitero muri teritwari ya Leta ya Kinshasa yakomeje kugaba ibitero hariya muri teritwari ya Masisi. Inababwiye ko ibasira ahantu batuye abatutsi gusa niho igenda yibasira cyane, za Masisi, za Rucuru ndetse no mu Minembwe no mu nkengero za Minembwe. Aho ngaho niho ikomeje kugaba ibitero. Rero ku munsi w'ejo bagabye ibitero ahantu hitwa Ngululu ndetse na Muhimbi, ariko utwo duce twose byarangiye ingabo za AFC M23 zibirukanyemo, dore ko birwa bagaba, ariko kugira ngo bagire ico bafata bagaba ibitero mu gace kamwe bigatuma bigarurira nk'utundi dutatu. Nuko birimo kugenda rero muri Masisi, naho urugamba rurakomeje kuva wa munsi Lieutenant Colonel Wilingoma apfa, bahise batangira kugaba ibitero by'abari by'indege ndetse n'ibitero byo hasi byose, kugira ngo bagende bigarurira ibindi bice, babafatiranye mu mabaro ndetse n'agahinda, bagende bigarurira ibice byinshi cyane AFC iyoboye. Ariko kugeza aya masaha ingabo za AFC zikomeje kuhatambukana ishema, zikomeje gukubita umwanzi, zimukosora, zimwigisha. Rero abantu bahumure, ibitero leta ya Kinshasa irimo kugaba umunsi ku wundi ntabwo izabitsinda habe umunsi n'umwe. Mu mujyi wa Kisangani haravugwa ibitero, kandi ibitero byigambwe n'ingabo za AFC M23 binyuze mu muvugizi wabo. Yavuze ko twebwe twagabye ibitero hariya muri Kisangani ku kibuga cy'indege, bitewe no guhasha umwanzi ndetse n'imigambi yiwe n'imyiteguro yose. Itwarashe indege ziri hariya zose baraba bateranya kugira ngo bazaje kwicisha abantu. Izo ngizo ntabwo tuzazireka, ntituzazirengereza izuba, ntitutazibona ngo tuzireke. Ibyo bitero byahariya ku kibuga cya Kisangani cya Bangoka nitwe twabigabye, kandi umwanzi twamuhashije. Ndetse bivuga ko hari indege ya Antonov yo mu gihugu cya Angola, mu gihugu cya Antonov
N225M. Iyo ndege yahanuwe rwose. Iyo ndege ngo yarimo drone ndetse drone ya CH4 ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare, imbunda za rutura zari zirimo yarizanye izikuye iwabo, izizanye hariya Ikisangani mu rwego kugira ngo zizakoreshwe mu ntambara zirimo kubera hariya za Masisi na hehe. Iyo ndege bayitwitse rwose. Iyo ndege twayihanuye, twayitwitse. Iyo ndege yari hatse ibintu byinshi cyane, murumva ko yari irimo izo za drone ndetse n'izindi ntwaro za kirimbuzi yarizanye kugira ngo izaze kwicisha abaturage bacu. Ibyo bitero rwose nitwe twabikoze. Umwanzi tuzamuhashiriza kure, umwanzi tuzamurasira kure, ntituzemera ko yongera kongera kuvogera abaturage bacu. Ibyo bitero byose abarimo gutegurira hariya nibyo birimo kwitwikira abantu, harimo n'umuvugizi wacu wa M23 ari we Willy Ngoma baheruka kwivugana mu minsi yashize. Ibyo rero tutabyihanganira. Uwo ni Lawrence Kanyuka mu itangazo rya AFC. Nuko byifashe u Rwanda rwafatiwe ibyemezo cyangwa ibihano na Amerika nyuma yo kwirirwa irasa Irani yateje intambara hafi y'isi ya gatatu, none irunamutse irafatira u Rwanda ibihano, ivuga ko itubahirije mu masezerano ngo ya Washington yo gukuraho ingamba z'ubwirinzi bwo kuvana ingabo muri Congo, ngo kugaba ibitero, gufata kwigarurira Uvira mu gihe bari muri CLF cyangwa mu gihe bari mu biganiro. Ibyo byose nibyo bagiye bapfundikanya, baravuga ngo bafatiye ingabo z'u Rwanda ibihano ndetse ngo n'abayobozi ngo bitewe n'ukuntu ngo batigeze bubahiriza amasezerano ya Washington. U Rwanda nabwo rwasubije rwavuze ngo ibihano byanyu rwose birabogamye, ntago byujuje ubuziranenge, ntabwo bireba impande zombi ziri muri conflict, mwarebye uruhande rumwe gusa. Mu gihe mudufatira ibyemezo mwirengagije FDLR ziri hara muri Congo, zihabwa amahugurwa na Congo, zigahabwa intwaro na Congo, zigacumbikirwa na Congo, mwemeje ko zigomba gutaha. Mumbwire FDLR nimwe yigeze itaha iva hariya mu gihugu cya Congo kugeza n'aya masaha ziratuye, zahabwe n'igihugu, zituye muri Congo, nizo Congo irimo gukoresha igenda isenya ndetse yitegura ko batera n'u Rwanda. Ko muri yibagiza amagambo bagiye bavuga ko bagomba kuza bagatera u Rwanda bakarufata, inama ko zirakorwa i Kinshasa, ko zirakorwa n'ahandi. Rero iyo FDLR kuki mutayivuzeho, mutigeze muyivugaho? Yasize ikoza amahano hano mu Rwanda, ikaba irimo kwigamba kongera kuzagaruka gutera u Rwanda. Ibyo bintu ko mutigeze mubivugaho, ko mutavuze drone za leta ya Kinshasa irimo kurasisha abaturage umugoroba n'igitondo, ibyo mwabivuzeho iki? Ibyo bihano byanyu rwose ntago byujuje ubuziranenge, ntago byarebye impande zombi. Nuko byifashika kugeza amasaha turakomeza dukurikirana ayo makuru, ariko u Rwanda ntirwigeze rubigwa neza. Inyuma yaho bari baje kuvuga ko n'ibinyamakuru byatangaje bivuga ko ibihano bari gufatira u Rwanda babikuyeho, ariko babafatiye ibihano rwose abayobozi b'u Rwanda barimo ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda Mubaraka Muganga ndetse n'abandi bagashugi n'abandi benshi bagiye bafatirwa ibyemezo. Rero ibyo byose ntaco bitwaye, n'ibikangisho by'umwanzi ntago bibuza kwitabara ndetse no kwirwanaho. Ntago ibyo byose ikibitera ni bya bihugu mwamwumvishe nababwiye byaseseye, Ububiligi, Ufaransa, byaseseye bigenda bibisa Amerika, Congo irengana cyangwa igisegeti arengana. Ariko nubwo batanze ayo mabuye y'agaciro yose, ntabwo azagura ukuri, ntabwo azatsinda ukuri, ntabwo ikinyoma kiratsinda ukuri. Buri gihe abaturage ko barapfa bicwa na drone ndetse n'ibindi bitwaro bikomeye, ariko ibyo byose Amerika ikareba hirya kandi irabizi, ntiruhe ibivugaho. Ariko ko barihanukira ngo bafatiye u Rwanda ibihano, siko bwa mbere babifatira ibihano, si ubwa kabiri, ariko ndaco n'ubundi bizakemura. Bagende bitonde, barwane n'ibibariho, barwane na Irani, bareke ibya Afurika ndetse na Congo n'u Rwanda ntibibareba, babyihorere, ba nyirabyo bazabikemura bonyine. Rero mugire igitondo cyiza, mugire umunsi mwiza mwese aho muri, mubane n'Imana, muhaye muronke, twongere duhure nimugoroba tubagezaho amakuru ya gakondo cyangwa yimuhira uko bizaba byifashe. Ni Runezerwa Eric mwari mubanye mu makuru.